O, dyma pam ddes i'n aelod Cynulliad, wrth gwrs, mwyn cael chwarae yn y gêm anrhydeddus yma sydd wedi dod yn draddodiad dros y blynyddoedd diwethaf, lle mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn herio Tŷ'r Cyffredin a Tŷ'r Arglwyddi ar y diwrnod y mae Cymru a Lloegr yn chwarae yn y chwe gwlad. Dydy ddim yn gêm soft, dwi wedi chwarae 3 chwarter y gêm, dwi wedi cael ambell i gnoc, ond mae werth o oherwydd da ni yn codi arian, miloedd o bunnau gobeithio i ymgyrch i elusen canser colyddin. Mae'n elusen pwysig, canser yn rhywbeth sy'n cyffwrdd llawer o bobl wrth gwrs, ac unrhyw beth allan ni'n wneud fel aelodau etholedig a staff o'n beth da. We're doing 3 things really. We're having a good game of rugby, as I said. We're raising awareness about bowel cancer, which is the charity of the Assembly rugby team. And hopefully we're going to raise a few quid as well to add to the good cause. And so far we've raised £10,000 over the life of the Assembly team, which is 9 years. And after today, hopefully we can put a bit more money to that as well then. So fingers crossed, all seems to be going well so far. Although the House of Commons has just stolen a try off us they have then.